abo babyiyumvira nibo bashaka kubigira ibya politike kuko urubanza rwari ruhasanzwe. Igihe twareze nta matora yarahari, igihe twibukije nta matora yarahari, ariko kandi hagati aho hari amatora yabaye, kandi amatora n'ubazaba n'ubundi azakomeza kuba. Noneho rero reka nanjye mbabaze, nimba agatorwa asazi neza ko nta cyaha yakoze, kubera iki ashaka kuvuga ngo naja mu butabera ngo bizica amatora? Iby'amatora ntacyo biturebaho, ndetse n'imishyikirano yabaye mu Burundi nta kireba ku banyamurenge, ntayibayemo, amasezerano ntayo basinye, amatora ntayo bazabamo. Donc nawe nareke kutopoza amatora n'ay'abarundi. Ariko rero igihe yisha abantu kubera ko atategereje ngo amatora abanza arangire, ntiyarazi ko amatora azaba. Twe ico tugaya leta si igihe bikoreye cyangwa si igishakiye kubikora, icyo duhora tuyigaya no gutinda. Yija kubera bikoze kera nabibabwiye, twe twari kubyishimira, twari kuyikomera amashyi. Impamvu rero ibyo muvuga ngo icyahindutse si twe mwakibaza, twe duhora tubisaba, ni namwe dukoresha amajwi yacu, nimwe mudutiza amajwi yanyu kugira ngo tubwire leta ngo iturenganure. So umwanya si twe tugenga, ntabwo ari twe twadisite guhamagara abantu. Ibyo muzabibaze leta, ariko muzanayibaze n'impamvu yatinze imyaka yose. Si twe mugomba kuyibaza, twebwe aho izadusubiriza tuzakoma amashyi.